tetenu. O lo tia o ia i le vau ke rupi. Ia whanga e tia le lalolangi. E sili le ali. E maualunga foi o ia i lunga o nuuma. Ia o tau vi atu i lono swafa. E sili ia mamatautia. E matua mata mo fie i lunga maunga. O vai o le wa mai le tala le lei. O le longo mai le manuia. O le file mu mai le tala le lei. Ua whai lo mai le o la tanga. Ma ua whai mai ia siona. O lo o pule lo matua. The Lord reigns. Let the people tremble. He sits enthroned upon the cherubim. Let the earth quake. The Lord is great. He is exalted over all the people. Let us praise his great and awesome name. How beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good news, who publishes peace, who brings good news of happiness, who publishes salvation, and who says to Zion, your God reigns. Till tatou te talo. O mātou atua, e sili lava oe, o le tala le lei tau longo lea e whapau. O le vi inga o siosi lea o tāpua inga i atu oe. Tai alaina i mātou le nei sauninga i lea nganga o le whamanu, ma le whanetanga i atu oe te tau ai. O Lord our God, you are enthroned and exalted above all. This is the good news we
mai lo mātou tua o pēle lei o malawa. O mātou wasa o mai le so. Oe na e o mai le manuia. O te ngata I samo nei o e o whātua tua I ate oe. Te ngata o wha mau whailo mai nei le nganga pa ia o au mea tō tino. O mātou tua. Te au mai ia te I mātou le li longa ao whasoa. Longa ao pule. Mātou te tālo tua I na whamanu ia te oe mo Samoa. Ona te ngata nu le ngata I Samoa nei au Samoa umai le atu lau lau. E wau mauna nofu ai no mātou tua. Le tai ao le nei o le aso fōu e whia. Mātou te whamanu tua I ia te oe. Hallelujah. Ai lo mātou atua. Mai le tele o lo le lei mo lo lofa mai. E se e Samoa I unga. A mangalo mai le atunu. Lo mātou atua.
le atua. Whaiva pule o le atunu. Whaiva pule o le matu whainga malo. Whaiva pule o nu. Whaiva pule o ainga. A mangalo mai I matu le au whai lotu. I lape o matu whaiva. I lau wha masino sila mai. Ngalo le whaivo tau tua. Ngalo e ngale malo. Whaivo tau tua inu. Wainga. O le whaivo tau tua le lotu. Wha ngalo. O tatou wafa pita moe. Awhitai le tau langa. Tau iola na whaia Yesu. Sulfa ingaleo e o mia le whamangalonga ina ia whaolaina. Kala mea lofa o loutu o lofa tuno e lawa mata joe lau whamangalonga I lau whanau. Malea tuno. Whawhitai I ia o e suafo Yesu. Tato pati pati le ri. Tato amene watasi. Hallelujah. Tato lala I lalo. Praise the Lord. Sue umatus pa ia I le tusi Luka. Lona matau po se full. I'll be sharing a message from the Gospel of Luke, chapter 10. I'll be sharing from the whole chapter. O mai ai te whaitauina ja tu tusi o te mana o te whawhonga mai nei tala ia. E tofu a evangelio o tusi pa ia malato whamamafa. Na o luka la o le whamamafa luka o le tala lelei mo tangata uma. Lucas fluiva veo pois se fulu au o sau le atali o le tangata e saili ma whaola le tangata leiloa. Lo moli mai e Luka Yesu Keriso o le atali e lofa o le tangata. Na fio mai e mau whatasi mo tangata anga sala, a lofa I tangata anga sala, feso soani I tangata anga sala, maliu mo tangata anga sala. Luke's gospel is a gospel for everyone, every man and every nation. I personally believe that the central scripture of verse of Luke is Luke 19:10. For the Son of Man has come to find, seek and find the lost. So Luke presents Jesus, listen well, as the compassionate Son of Man. He lives with the sinners, loved the sinners, helped the sinners, and even died for the sinners, like all of us. Liu mo ti mo tangata so uma e yai tatou. So le tala le lei mo tangata uma. O le whaola tanga le li malana mo tangata uma. Hallelujah. Now, tatou i tau le ia Luka tau te wheilua iai ma tangata tai tau tas. Ma whapotu mo tonga o tangata. Tau te whelua ia I whawhine, tamaiti, tamaloloa, tangata mau mea, tangata mau ainga, ma tangata mātitiva. Tau te whelua ia I tangata ala whonga, ma tangata anga sala I le whaitau o tangata. Ia a toa fhoi male au pa ia. So o le tala le lei la mo tangata uma, that makes the Gospel of Luke unique. Mateo, Yesu le tupu. Mareko, Yesu le uona. Luka o le atali o le tangata I tumu le lofa. Ma Ioane o le alo o le atua.
le atua o le utina tangata. So le whamo e moela, Luka. Le whaitau atu o tangata o le atua I lana talalelei. O le whatu lai mai o se lotu. Po le tu lai mai o tangata o le atua I le aunga tupulanga ma le aunga tupulanga. E ola whatangata alofa e whaaliali atu le atalii o le tangata e tumu le alofa. So the outlook, intention of the gospel is for the people of God to rise and live a life that shows forth the compassionate life of the Son of Man. Au na mo le kalesia, which begs the question, so what does the church must do? So ole ale me tau no fai e tangata faolaina e kalesia le atua mai le teimi. La tato me fai ina ia tato olaina ai le atali lofa o le tangata. Yeah. Tali lai luka talana na sili na le luka se fulu. Le luka le se fulu e tolu tala o lo tu fatasi e luka I tutonu o le ta upulena. O lo o mawhaina tali e sili lea, what does a compassionate church does? What do compassionate people of Christ do? So in Luke chapter 10, he puts together 3 stories. And so we're going to look at that and we allow the Holy Spirit to come through and bless us with the word. So le la tatu whaitawina la le tala le na, la oto le tatu whaitau. O fionga le tua matala ua la unga, lo iere susia ma le tamau ainga le au mai le tala mua ia, la unga ina. Au mai le tala lona lua, la unga ina. Ia whapenafo I malona tolu. Ale taiale nei umana tau te ai ai le sila whamtau sila luka. Po le mamanu luka, I want to tackle that and address this passage from looking at Luke's theological design. He put the stories. The historians, the evangelists, chose their materials and put them together for a theological purpose. Mo se tau la inga, mo tatou. So la tatou whaitawina. Luka mua la tatou whaitawina le whai upu mua I le tolu. Ia muli ane, wa tō fia le li inisi e tō fitu mafulu. Wa awina atu o ila tō e tai tō lua e mua atu ia te ia. Ia ai ma mea o le a maliu atu ia I o ia. Wa whetalai atu fo o ia te ila tō. E tele le saito e sele se eina. A le au whainga ruenga tō e titi ia. O lea iau tō ai o ia I le li e ana le saito e sele se eina. Ina I awina mai e ia ni e ngā lulua I rana saito e sele saleina. Ina o atu ia, whauta, o te awina atu o tau pei o te mai ma moe I le wao luko, wa aile whau pusu fitu. Whai mai amene. Whai tau. Wa toi foi mai le toa fitu ngā fulu ma le oli. Wa whapea mai. Le li I e. O sustai mai te moni a te mātou ono lo swafa. O whetalai atu ia ia te ilato. Na o iloa satani ua pa umai le rangi pei o le wila. Auta, o te whoai ia te o tau le pule sori ai ngata maa karawa. Ma le malosi uma o le fili. Ele ai lava se mea ele angai o tau. Ai peitai, a ua tau te oli le mea. Ina ua usustai a nganga ia te o tau. A ia oli ona ua tusia o tau ngoa I le rangi. Lua sutasi. O lea lava I tu aso o tu a fia ai o ia I lea nganga pa ia, o whape atu. O te whawhitai ia te oe no te maa. O le li o le langi ma le rangi. Ina wa e na nā ia mea I e poto ma e a tama mai. A ua whaali atu ia mea I tama vale. O lea lava lokta mai, a ua o lo fina ngalo lava lea. O tuina mai mea uma ia te au lokta maa.
le ai se tasi wai loa le atali wana o le tama. Le ai foi se tasi wai loa le tama wana o le atali. Ma se o loto le atali e whaali ai lusu lima. Whaitau, au te foi. Ma tula ile tasi a wa o tula fono. Ma tofo ia te ia. O whapea mai. Ea o a oe. Se ase mea o te whaia ina ia o mawai leo lai whamawau. O whetalai atu ia te ia. Ea o tu sia ina tu la fono. O lea lau whaitau. O tali mai o ia. E te alofa atu le li lo o tua ma lo loto atoa. Ma lo wanganga atoa. Ma lo malosi atoa. Ma lo manatu atoa. E te alofa atu fo i le luatua ao ia peo e lava ia atoa e. Na whape atu le o ia te ia. O tonu lau tali. E whapeo na whai. E te olai. A ua whawhia tonu o ia. O whai mai ia Yesu. O ai fo i le tangata matatua oi. O tali atu Yesu. O le tasi tangata na luifo mai Jerusalem mai Jericho. O maua o ia e tangata whao mea. O lato to e se ina ona ofu. O fasi ia te ia. O lato wo. O tu ua o ia o tali oti. O osa ona luifo le tasi o stau langa i le ala. O ilo atu ia te ia. Na ui ana le o ia i le tasi tu wala. O whapea fo i le sale vi. O i le mea. Waluane. Ma mata ai. Na i uane fo i le o ia i le tasi tu wala. A le tasi Samaria wa alu lana malanga. O atu le mea o ia i o ia. O ilo o ia. O na muti vale leo lona alafu. O alu atu. O fusi o na manua. O le ligi fo ia i le suau mo le waina. O whatia ia te ia lana la mamani. Ma tai ia te ia le whalitali ma lo ma tausi ia te ia. O le tai au ia toa e ai te nauri e lua. Ma watu le pule le whalitali ma lo. O whai atu ia te ia ina e tausi ia te ia. A i se mea te toi whatawai o te tau i atu ia te oe pe a au toi sau. Pe ni a whate oe. O ai so la tau nei o le tō tolu o whai ma tangata la te tua oe. O le na maua e tangata whao mea. Whai mai o ia. O le na lofa atu ia te ia. Na whape atu i leo Yesu ia te ia. I na aluia. Ma ia e whape o na whai. O la tau o. Na awhi atu leo o ia i le tasi a ai. O le tasi whawhine fo ia i ngoa i a Mareta. O na talia o ia i lona whale. Lona usu fo ia i ngoa i a Maria. O na nofo o ia i lalo i tafo o mai o Yesu. Ma whaalongo i lana whitalinga. E o ti ngā Mareta le whatua inga. O tū mai o whapea mai. Eli ie e te e manatu mai ea ina o tū mai e lo uso i a te au. E sauni jotas. Ia e whetala iana i a te ia. Fisoso ni mai i a te au. A o tali atu e li i a te ia. Maretai. O e pole. Loto i me te. A o fili. E au ina i o fili fo i Maria le Le avesina i a te ia. O le fioma ale tu. Praise the Lord. O umil tatu fui tauma. O nino e tala. A o e vai. Mo e fili e mu. La tatu talo. O matu o tua. A taiolo e whetalai mai o fiona. Te talo le galua mai o lo nganga po ia ma le mafo whale nganga ia i lato uma o e teiteine whalongo mai le nei savan. Le tino kiriso a tofo i molo mātou nei whale. Te talo ia te oe lo ao. I le ai se tasi na te langona se upu pe a le talatalaina i lo nganga po ia. So le te talo i le galua mai o oe le atua le nei tai ao ma le atunu. Whao mai lo leo le me whai ngā ruenga. I le atamai o oe molo vi inga li swafo Yesu. Amen. O le afa ulutala le mea le ala utala no atu ei. O mea e whai e le ekalesia alofa. What a compassionate church does. Ia tusi fuai le ilalo le ulutala na mea i e tolu. Mo limau. Au nanga. Ta poing. With the sick,
services and worship. Praise the Lord. Oh, o le tu langi ma le tu aso le na fai ai saunoanga Yesu le tato fai tawina. Ai na fa malosia ai le au yuteia Chirstiano ina ua avatu yei talaia e fa malosia ai lo lato wola. Ilu I tau na lato ftai. Lo tato la lo langi ai maise ata tia ia ananafi maise au ngā tupulanga o Samoa ananafi. Na tia mataiao se yo yei taiao. A o tātou leo ngā tupulanga le tātou te yei nei. Ua tele tala leanga. Ua tumu le Facebook I tala leanga. Wa manatu leanga. Wa maomia se tala maanaia. Wa maomia se tala whamawhanawhana. Wa maomia se awa unanga whatupu langona. Hallelujah. Ole mele whaile lotu mua. Mai le story lea. Ole ai luka mai tatou ina ia tulai mai se lotu. Ola na mata whaioi lea. Ole avatu ole tala le lei lea. This is what a compassionate church must do. We are to be proclaimers. We are to bring the good news. We are to preach the good tidings to the nation and the people around us at this very time. Sa awina la Yesu le to fitse fululea. Lumatu le matau ko iva na awina Yesu ko fululua. A oi olo fai mai luka ona to fia le eli nisi fitse fulu. Why fitse fulu? La le mana to luka au mai ele fitse fululea. Numero ta ua ili tala e la ue pelu male soi fanga tangata e pelu. Fitse fulu le aingo ya kopo ngao ya ikupiko. Fitse fulu le aingo lea. Umana ole tu e fatu lai ni au na so swani le du. Fitse fulu ngaka. Na tofia. Umana ole tu e fatu lai mai se tino la to te fali li wina le. Le tu spaia mala ngala mai kai le ngana e leni o lo tato ye nei sau fa palangi sau nei. Fitse fulu ngaka filia. The Septuagint, the 70 of them. So let them Olo moli moi mai me mutato wa ai lau kele ai molo na wa ai ao. Hallelujah. Ole fe awale tua is about the universality of the Son of Man and His gospel. Ole talalei ole tua ole talalei e talai uma we mo tangata uma pa pena ole vala aulea and the 70 le to pitse fulea fra wala utele fa ta we au fia mai tangata ole tua le kalesia ke usano ole tua mai le taimi ile taimi ai falongo mai fa na ole tua Samoa. Ole sa vali le ma na onga ile taimi le nei ele mon tangata na ole lotu. This church is not for the professed Christians, those who call themselves Christians, but just profession, but no reality. Eleo semala au mo tangata watumu tato weo uma tangata le lotu tato. Ai mo le mala au mo tangata le tua. The chosen people. O eu falo ino la tua nganga. O eu fatu tua moi lava ya Yesu. O eu la tua ngona ina le matau tia. O le atua wasau. Faola ina tangata sala. Peo tato. Antala noi e o loto. Pe antala noi leli. This is the call for those people. O tangata ula tua ngona ina le meta o le lofa multi vale o le tua. Pe tato falongo i le vayaso. Lena today, o tangata tala noi de li e buo lato lotu. E la ngona ina i tutino uma I tangata I tonu le melea. Mai lo tala tu spaya, ko hakan ko fia Yesu. E o mo Yesu. O le mala aule mo tatu tangata le tua. We are called by Christ. We have to tatu tanga lue mo leli. Ma fola le tala le. Now what is the good news? So what's the good news? The good news is about Jesus. Talalei Yesu bai Samoa. Am fai se talai la ngase o tato. Let me boldly tell you
our sickness. O le tatou whawhitauri is not a political whawhikauri. It's not a party whawhikauri. It's a heart problem. O le whawhitauri o le loto o tatou whawhitauri. We gotta look at the root of the problem. Fai mai le tala Yesu I le mātai o sifuru lima. Fai upu e walu. E tau tala mai tangata. Mai le tau masua o le loto. E mawhai lana tau tala mai I e whafu. I le tau masua le lei o le loto. Ai a tau masua le anga le loto. E tafe mai e le anga. Fai mai leo Yesu le mātai o sifuru le lima. Mai le loto e mo o mia le tala le lei. Mai le loto lana na lotu ai lei la mona le au ole oli. Le loto lo fara gaina e tafe mai ai la mea olea o manatu le anga o le fasioti tangata o le mulilua o le faitaanga o le ngaoi o le moli mau pepelo fa o popo e luka I le lisina mai le luka I fitu ma le fa mawalunga ma le mafau. Out of a contaminated heart comes evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false witness, pride, and foolishness. Let's be honest. Isn't that our problem? What are we hearing? And out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Lela tatou baba yele tatou ngase sambo mata tou le taimile nei. Leo tatou yai le avatu au mai. The call mo tatou le tangata moyo le tua, the faithful people. The church of Christ within the professed church of the time. Le kalesia o tangata fatua tua moni la si la fia e le atu. Le kokong o le mea le kau ke vama ai le kumu ka ngaka loloku sa mo. And here's the call for us. O tangata e mawhaia na la tau whaia tu le mele o le avatu o le tala le lei. Le tala le file mu. I tangata tusa pe ese le mea tutu wai. Le tangata ma whai o na matua le tala ia Yesu ma popo atu le mawhatianga o aia mawhatia I le mele tatu nene o kako mawhatia I o tatu loto I whale mawhatia I o tatu nu mawhatia I o tatu ainga ai whamatu I ai ma le tala le lotu. Where is the church that brings the good news? Where are the preachers of the good news? O wheo iei tangata. Mai leo le tala. This is the time. Whapea le tala ma teo le whai unga ma teo luosu walu. O e whai nunga lama so. In the Greek constructions of the Belema, e ma whai eo na uto e whaupuia. As you go, the Lord says, I have all the authority. I auto walk as you go. Preach the gospel. Na Samoa malaufu. Na amela ele li mana ya ila tuyo la tufiva. Famalo ai mai. Tuliete bori tarara. That was God's provision for the ancient time. Mai la tau teimia. O tātou, o le tala Yesu. Po autowo. Whai le tala lelei. Tā lai le tala lelei. Ao tangata me umon whai ei. There's no word about working in the power, in signs and wonders. God is sovereign. If He manifests His power, He will do it. He will do it. But let's focus on the norm. And that's why I am going to make a spear. Lela, ole teimele dei. Le aingo le tua ke usaro teimele fa mausatu. Auto wo.
Ao fai lau mea nai fai. Ao fai lau ngā ruenga nai fai. Ao fai lau pule nai fai. Ao fai lau tau tua nai fai. Ao e alu le aonga nai fai. Ao e fai. As you go, as you do, preach the gospel. Tell the gospel. Ao fai o matai. Fai se tala ia Yesu. We need koe o mai o kākou ila loro grassroots o le mea o tātou i rei. Ao fai watama. Fai le tala I ka maiki mai a inge winga ia Yesu. Le lofo le li. I wha moe le li. Lo tātou malosi le li. Tātou manui e taeo. Ao la langa le whala o ele lau makua. Fai se tala ia Yesu. Ma le whala o tātou wanganga. Ma o tātou langa. O lo la langa ina ele nganga pa ia o tātou. Ao fai ma o tō lo ngā rue. Ao fai au tō. A ma tua o mai le paremene. The soul righteousness that we are talking about is a victory righteousness, not God's righteousness. Amen. Whatever it takes to win, that's righteousness to politics. And we need the gospel. O nafi sa fai aile. Fa tupu la inga sa salai. Na watu waile le maikili ya Juliet te failana tala fa pere tala Juliet le aso le nei la so faina ma da tu waile faina le fide pero hana faina fa malan tala wa oli lo loto ile li ona ye fa ba lu mai na lo nifo wa o mautali ye itamai fear lo loto ile fa la tanga aleli fa mai leo Juli o le fai ina i so e leo se sei e leo se pale o te pale ai a le solo ma le apafano mai le tua o te au na i le tua ma au na i le ina. That's a gospel proclamation. Au fai e tato mea, say something about Jesus. Fai se tala ia Yesu, fai se tala wa mo mia le tala le lei. Mali tala Yesu la wa nga le teimile na. Wa tele le saito mo mia fo. Se wole inga ta tala mo I le faula tanga le tu. Te no ke riso fa malolos. O ele tanga ta le tu o fa pela fa malos. It's time mo mia ta to samo needs us. Mo mia ta to no. Ta to no fa nga renga te no ta to loto tele. Our nation needs us. The church needs us. Tato follow Yesu. Follow Yesu le tala le lei. Le tala le lei mo le fa fina wo ti le tane. O le tala le lei mo la tau le fa pui. O le tala le lei mo tato ye fe soa ina. Wa tato lei loa I le loto le lei. We are suffering from hearts that needs the gospel. Don't tell me Samoa wa Don't tell me. Well, because o mea tau te talai mea tau te whatinoa contradict that confession. O le tala le li o le tua o ia le malamalama. Then walk in the light. Then savavali yanga o le malamalama. Tau te tala iu po le malamalama. Atitiute o le malamalama. Fasoa le malamalama. E le ai se me tau se malamalama. E polau vale lista matolo. E lei se me tau se malamalama e na paula me le foi ai tala o le fale anga o le istamat. It doesn't add up. And the church la me fai le tangata tu le lofo muti vale o le atali o le tangata. E le fai longa tangata. Kaukala. Faleo. Aleo, tautala, fafita aulio tatou fa mai leista ma matua le na, fai au. Na fai a onga I lo ma fau I tau sanga o tuanai. Fafita aulio tatou. Fai mai le tu au tau tatala, ai tatou tau tatala. Fai mai le tu tatou tau tatala, au le tau tatala. Amen. C'est not true. We are speaking the wrong words.
Instead to fai o le tala fai. This is time mo mi e tato, mo mi e lo wakari, mo mi e lo wafafinge, mo mi e le siwainga, mo mi e tato. Au le tala i le tala leanga. Te whalongo iei. Praise the Lord. Mangaya. Avise po po Yesu. Wa mo mi se fo tato loto sama. Let's be honest with ourselves. And nothing can cure your heart. Nothing. Ele ma fai e lo fai longa ma wa lunga ya oma. Ona vo follow loto. In fact, ole ma wa lunga lo wa o ina. Ai le fo ole tumbu na o e tonga fiche ufi ai lo loto le. Hallelujah. La. Ole fono a mata tato nu le sa foi la utala le. Le fa palangia ko. If you are an intellectual person without Christ, you are the most destructive weapon in the hands of the devil. Am fai o e te o ina malosi ai le ai e sulo langa o le au penga kaukia o e. The devil will use to destroy all other people. If I want to apologize to Tala, Faleanga Eastern. If I want to apologize to Tala, everyone else is a fool. Destroy relationship. Hallelujah. That's why. Let's preach the gospel. So that good springs of life flows out of our heart. But guard your heart. Because your heart is the well springs from which the springs of life flow. You cannot. If I fit time by day, I evil, and only Jesus can bring healing to your heart. Only Jesus. But only Jesus can heal our heart. Now let's do that for Malo. I'm spoken for Yesu. So Tautala. Go. They are ambassadors for Christ. Follow my tato vaema. Famale tala Yesu. Fayu pure ko faiko. A failo te follow ya tauto. Follow my ya. Follow for irena wina maya. Ale follow my ya tauto. Wala to le follow my ya tau. Wala to le follow for ilo tama. Why did you know Cariso? Why le fatu tua? We are representative of Christ. We are ambassadors. We represent the higher authority. Samoa, I'm not going to threaten you. Say whatever you say, if you're willing. But don't speak against the word of God. The proclaimer of the words of God are ambassadors. They carry the authority of the kingdom. They speak. Now that's serious business, Samoa.
Ala leo le tatu Jamie, kako wala au. We know our problem. Tatu mo miela na manaunga. Let's speak. Hallelujah. Fai le tala pe ino mai. Fai le tala le lei. They need that. Amen. Praise the Lord. Wala bangala mai kumbor ka koi. Secondly, wala me fai le lotu. Jamie no tatu ye. Wa mo miel Jamie onisio Jamie. Wa mo mi aile. Ele o le tautal. Ale fai se fa o nang. Here is the story about the Good Samaritan. Male tagata na sau. What's Luke's point? Be a witness. Be an ambassador for Christ. That's what we're supposed to do. Secondly, we are to become good Samaritans for the time. Mo mele fai o tatou ma Samaria ngalele, fai matua oi e angalele yatu. O le tala masang, o le fatinonga o le tala Yesu ia e lofa o tula fono, ia e lofa ile tuota ma e lofa. And the point is, le vala aule mo tatou le tei, pai mai le tatou o tulu ma tatou. O le tala Yesu e le o lo kua oila, a o oile kua oi o. Te whalonga mai. E whai ngō whia tātou na tātou manatu. O kua oila le kau sosoanga mai. That's not the point. The point is for mai tala Yesu. O ai e ma whainga kua oi e ka ngaka le ka ngaka nga mawhakia. Ma mai kala le lile. O le ngā le mai lo le tu. I alula e ma kua oi whapenga. Go and be a neighbor like that. Go and serve like that. In a time o le engi. O ka. Whape whepea whai. O le whili le iau kafkaf. Kako uma le HRPP. Whape whepea whapea. O le fast leo kafkaf. Kako uma le fast. Whape whepea whai o le unpo leo kafkaf. Yes. I'm gonna hit the roots on kako mea. We vote. But that's not our identity. We vote, but I am a man of God. I am an ambassador for the kingdom. And I am called to be a neighbor to everyone that needs help. Tato whai loanga na. Popolis kungaka ngai whio. Kafa mai whai. Thanks for the reminder. Hallelujah. I love the media. But today we cannot deny the reality. We cannot deny the partiality. I'm preaching hard. And here is the time to refresh the Kakowai. Now, if I put a tua, I have fai o lea ua sa ua I matatou le tau te pepese. Now, here's the message. Listen again. Listen again. What do we do representing the compassionate Son of Man? We have to become good neighbors to everyone. Mo mia tangata ia tatu tatalo. Mo mia le feo se aunanga. And there are times kai pia mo meo whalap ko mai kere komiki. The problem is with committee, they are the most uncommitted people. Lale nga sui et kako menji la makang. Lale fie kako inga. And they serve their purpose. Au makua ngai ko inga. Au mga askomike, e whaia kongo le mea, matutu I lunga, ma o e komiti le whainga o le mea lena whaia le mea. It's the time. Tatou foi lau whainga renga au le whaia, o whangalongo le tala man, nei alama, na saul te le wais whasalau, pai o lesi whaife au, na tau whakalea, e lesi whiro, se furu whaafe. Pea whai saoa o liko. Se furu whaafe, tau whakalea, e whawhine ngai, whaife au. Ia la lolo le whaife au, Abel malo, mol, whailontang,
Au la ngona fai fea. Se yalu wa suel fa fine le wonga ilo. Alu lo fai fea wa ile. La tul fai fea. No fo a si ta mai fale fa fine mal fa no pe ko lima e pe ko fiku. U re mangole le sa. Tilo tu ele fai fea le mele. No til momo ya male lotu. Le mele o ai atoai. This family needs a good neighbor. No ngona ia fai fea. Pes fai fea we fakasa. Good man. I wish okay, Lord, praise the Lord. Now, Lord, if I out to a mai kang, a mai kang. We are to wait for more meal in 89. There's a time to talk. I love you, Tino Cariso. With respect, there's time to talk, and there's a time to shut up and do something. Amen. It's time to act out the mercy of God. Olha a fai ai kama nga renga le bo mire fa malo. Uma try fe meme ai la to e fai me ia. We need some hand. Praise the Lord. Via mata leli. Hallelujah. Tato, be a neighbor. Good neighbor. No sauni tato we face se me bangaia. Fala lo sa bola news fa sala la watu le fala le ntawole akape house fala le lofa. I yukai kwa mua. Na fire the ministry ale. South Seas Christian Ministry. Alo tato bili tino atu malato. Ko inga. Ora fa ngau ngofo le fala le anga. Saya pia masalo makuli se mai pia so ani ai foi au protestano ia se o ngo mai le fai bele la ta ola to missionole akape missiona fa akape ia le la usi mai fai au ia tau vai pe ini se to ai ngai mo mi se me fa pe vai o kafa ko amazon lo ko angai sau lok ko sa pe ke fia ola I fe po le ale me ai sau e fa longo ya Yesu somebody's got to do it la lo fa ya ka lo tu o ma le lo ku e fia e ai se mana nga ka o mai le ku ai lo ko ma fukanga pili va kasi le la ma ko fai la tole. Someone needs us. Ele o mo biangi kwa oi. Fa foli nga lo fa anga fa ku bunga de kanga le mele fa. We don't need neighbors like that. The world suffer from people like that. Yeah, la fa umala mala. Last one. Be a witness. Be a good Samaritan. Be a neighbor. Amen. Last one. Oletala ya Maria Mamareta. Luka. What's the point? The point is this. Mareta. Wa to anga fa eu fe au ai misia ya te ole mele ole no fo yo lalo ma fa longo mai o fa ya tu ya te oi
Famai tu stala ao Maria, o fili Maria le mea sili o le nofo I lalo a ao Yesu, ma whalongo. Il whetalai mai, o le atua. Be an ambassador, be a neighbor, be a worshiper. The three ministries, but the greatest of the three is to sit under the feet of Jesus and listen to him. Taua tatu no foi lalo vai Yesu ma falongo. Amen. Fana ole tua tau tela I loi tatu me fai. And sometimes we fapenao wa hatu lo finangalo. A fai wa fapenao na hatu o e fai tio pe o mareta po fele be na tenga lui. Le nu fale kua ma kausi kamai kai kau le lea pule o ngaluenga. If you are complaining wa e sai, wa e kinga, then let me tell you your problem. If you are a child of God, you have neglected the greatest ministry of all is to sit under the feet of Jesus and listen to his word. Le taua la le melea, wa leo inge Yesu. A o le taua le teimi na whai e leti o ese le poko le akua. There's a time to rest. Time to rest. Malolo. In our times. We rest in Christ. I am more mere samo. Lo walu ile lotu. Ete falongo le feta la mayo le tua la fiong. Need to sit down. Wale ai selo fa tu no le tua. And then we start to complain. Mau leo tato fai vai le tua. Why? Kasa kwa bisi. E fai la o fai va mori mau, lau kaukala. Kari kongu mai o ke kaukala o e lo fai. Umai wa ua wifu. Reality. Kaukala pa pe sore. Ang kaukala ku se mai le wai lo le mai le ang kaukala le ya ku mai fu kaukala ma lo pa pe ma. E fai fo lo tato fai vo le anga le. E fai foi lava pe sorry. Na pe mau e ari ama le nga. That's why you need the ministry of sitting under the feet of Jesus and listen. Po mi ai tato la uso. Tato no fo lo temi fa ptona oi. No fo ilu mo le tua, ma tatalo ilu mo le tua, ma tapua ilu mo le tua. Johannes fuma lua ko e fai ali story. Ile si tau sama ma fai nga, ma se vai mareta no complaint at all. Ai silia kur ko kele ko makala o ia inga ke binga ai lo mele. Yesu. Wow, kinga inga fluip. Fluip mai ala so mafua unga. Ai o lo loko la ele pola vale. Am ko pola vale sa o lo loko e. Ale, so le ngali fa moi. Ang sa fo ile nge yalu le tole de fialo le tole ke mi ka fluip. You start to complain. Why? Because you have lost the sweetness. You lost the sweetness of grace. Ai mo mia kai mi kongwang yung kako yeri kai no go foi lu mo leri. Fai pulo le malo. Mo foi vai o Yesu. Falongo, alu le lotu e falongo i le upu sei tau tala mai Yesu ya te oe. Sei falau mai le upu le atua. Ma fala mai filaro le atua ya te oe. Time to go and listen. You cannot talk well forever. You cannot be a good neighbor forever. Because we are human beings. E kele ma fai o e kau kala le lei pe fama mau. E tele ma fai foi ona e ngale lei fama mau. La ko ka ko tangata ola e yo ka ko. Falo lona. E mo bi ai. Areta, make time to sit and listen. Make time. Nala le ta u ai tatu o mai. Yo e pisi lu ka ko langa me fa pena. Ai leva fa isa ko pe au mo mar kamre. So today, let me go start my ilera. We need the church, our nation needs us to worship. Be a good neighbor,
proclaim the good news. The greatest of the three. Tātou tangata tāpua I reo tō. Whalongo. Walawa lo tātou whinau li tātou wata mai ngā o mea ka ei mea muai. Tala Yesu, you cannot see clearly. Even God, the wisdom of man, cannot see that. Nata mai o le tangata ele ma whai o na iei loa, le mea lana. Sa pāu taimu kau kako mai, o ma fuonga, se sea kako kala, le anga wale eise ngofo I lumba o le atua, ma whalongo I lana upu. O ma fuonga na whai ka le eise ka le, la ngawa kako o le ngofo I lumba o le atua, ma kako ai. Te leo whai atu nei kako mai, ma kako konginga, ma kako pepese I le kua tiri, kako koe o, koe paralau le koe whafo le mea kako koe o. Pia kako mai kako whalongo ma tui o kako loko. Pia o tala tō nuare na oi ala e mau. Whai mai le la tala. E le I mu e o tā loto. Tā whalongo atu lona sauno mai. Ato mai whamau lalo tātou loto. And receive the word of God. Pō pōlo whaka whakare a ingo le kua poko popo. Whawhitai le atua. O a ule mōri mau. O a ule tua oile lei. O le tangata tāpua I o ao. Tūmai lunga, pati boleli. Come on, choir. Lea tūma mamana. Hallelujah! 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 Samoa.
o tangata whātua tua e leo ngata ko ia. Mole mai o whamana ala nei o e matu nei. Pamaro sia leo whātua tua. Tu se lofa. Whaatali o le tangata I loto lau e kale sia. Mātou te whai ai ngā wela. Molo mātou tua. Mātou te talo I nongo nuie o le atu. Pio o futu ona o tele. O le ngā kuie no o whai ngā mai mātou mua. Nei māso mai whaka. Pia koe no o whai ngā wela. Māso rau. Rato whai mau o whai pēr o whasaura wina o kuae. Pio rato moto o mātou ringa. Sua foi Yesu e Moisés.